Kube sokusiba ngosisi bethu laba abacula idisco music, ama upcoming artist. Ingoma yakhe eyakuqala nje vele ukhuluma ngomjolo. Mina uthando lungehlule, mina sembeka izandla phezulu. Mina umamazala ebenhlupha mina indoda ebingikhathaza benilala mile. Uthando mina ngisathembelekile yela sesijinga yini bosisi. Sesijinga yini. Umuntu kacule into ekuthiwa umculo nothi kuzokhuluma. Nxa wena umjolo wakunyisa emendweni, nxa umendo wakwehlula ungachumayeza abanye kubana umendo kawuyenzi. Engconga yenziyo nguwe. Kulabo sisi lapha abasafuna ukuchata lapha abasafuna umendo. So ungabachumayeza, ungafaki ipoison ukuthi wena wafika wehluleke emendweni. Wena ungakwenza nje kuphela dinga nje umuntu owenza icounseling uyekhansilwa kahle ukubana hayi emendweni kwathi ungaphathi kahle. Hayi khona ukuthi uzochumayela ngapha engomeni yokuqala single track. Qedela ufuna support into enjalo.